Lijep pozdrav Raje, dobrodošli u novi video na kanalu Ramke Show. Situacija sljedeća, svi znate da sam spominjao u par klipova sad što sam snimao one napuštene, zaboravljene automobile, da mi je jedan momak iz Sarajeva ukrao kontent i evo ja sam danas odlučio da ga kidnapujem, znači gepekovan je tačnije u svom autu. Šalimo se Raja, momak je došao, momak je iz Sarajeva, zove se Haris. Meni sve od farsa, onog našeg dugulenđe ime u glavi. Uglavnom, Haris, i on snima, znači, za svoj YouTube kanal, zove se... Fare VR6. Fare VR6. Jest. Fare VR6, znači on snima napuštene automobile, zaboravljene. Znači, gledaj koje su rupe, znači, proraditi kamen u bubregu. Uglavnom, on je došao danas do mene, mi smo se tek upoznali, tu smo u blizini stanujemo, i podržite momka isto kao što ste podržali mene, otišite na njegov YouTube kanal, pretplatite se i gledajte jer on je snimio dosta auta, ima tu auta koje sam ja snimao, mora malo ukras, brat. Ima koje je on izrovio, ja nisam želio da idem, ja ne idem na lokaciju gdje ima jedno, dvoje auta, dalekom tu da idem da ganjam, ne mogu da se maltretiram. A ja pa to smeće što je ostalo meni ostaviš. Jest. Uglavnom danas snimamo jedan video koji ja mislim da će izgrnuti. Da li će? Tačnije o čemu se radi. Danas ćemo da razbijemo mit sa portala Kurir i od jednog dekice koji se zove Goran Filipović. O čemu se tačno radi, to je čovjek kojeg je nedavno Kurir snimao, tačnije koji posjeduje 3 automobila koji nikad nisu pušteni, znači taj zastavin koncept nikad nije proizveden i pušten u prodaju. Znači radi se o zastavnom vozilu iz Kragujevca. Taj dekica što je snimio video možete da pogledate, uputit ću vas kasnije na kojem kanalu se video nalazi. Uglavnom dekica se zove Goran Filipović. To je čovjek koji je radio u Zastavi i kao došao je Kurir njeg da snima, proizvedene su samo te 3 zastave, nigdje više ti zastava nema, nisu nikad puštene u proizvodnju, međutim dekica nas je malo slagao i slagao nas Kurir. Ja sam osoba koja je tu zastavu pronašla u Sarajevu. Tačnije o čemu se radi? Radi se o zastavi Žeželj. Taj automobil nije nikad doživio, znači, proizvodnju, proizveden je jedan i par njegovih konstrukcija. Ovaj dekica je rekao da su proizvedene 3, tu nas je slagao jer mi imamo jednu u Sarajevu. On je rekao da su proizvedene 3 i da sve 3 ta auta se nalaze kod njega. Međutim, deda, slagao si nas, znači Bože. Znači, sa nama kaže džeče ko. Ne znate vi još koje Ramke. Uglavnom, Raja, za vas koji ne znate, nemojte zamjer zbog stabilizacije, mi idemo porupama, znači Škoda je legla ko kuja. Nije ovo ona razdignuta ko za londonsko tržište. Konkretno što se tiče ovog automobila, znači u pitanju je zastava Žeželj, 1.3 motor, napravljena je znači konstrukcija je napravljena znači od starih zastavnih kamiona, znači od lima, a ovi limarijski dijelovi karoserijski su napravljeni od mikrofibera. Tačnije, to je bukvalno plastični auto koji je bio namijenjen da se proizvodi znači za Filipine i za Sidnej, tačnije tamo gdje su ti vlažniji dijelovi gdje ima dosta soli, i to je bio automobil koji je namijenjen za prijevoz ribe. Nosivost mu je negdje do 1200 kg. Uglavnom, taj automobil je 1.3, motor je znači iz Juge, onaj benzinac, FI kako ga oni zovu, 2000. godište. Znači nosivost tog auta, kao što sam već rekao, 1200 kg. Taj automobil kada se proizveo trebao je da se zove nešto World Star, kao svjetska zvijezda, ovo ono, međutim to nikad nije zaživjelo, pa je ovaj dekica i još par ljudi tamo u Kragujevcu, odakle su već, dodijelili su ime Žeželj. Znači, kaj sa nama džeđe ko ću zastava Žeželj. Uglavnom,
Evo, mi smo skupa danas i odlučio sam ovaj video da snimim iz razloga, znači što želim da podržite i njegov kanal. Objasnio sam o čemu se radi i šta se radi. U ovom videu znači idemo konkretno da razbijemo taj mit o ovom automobilu. Jer, kažem vam, kurir je posjetio tog čovjeka, čovjek je rekao da su 3 ta auta proizvedena, da je jedan u voznom stanju, da su 2 samo konstrukcije i da se nalaze kod njega. Međutim, s obzirom da znate da ja snimam napuštene automobile, svašta što se tiče auta, ja sam u nekom vremenskom periodu otišao na garažu Dobrnja. Tu se nalaze oduzeti automobili, oni zaboravljeni koji su bili kao šklopovci po parkinzima, to policija diže, uklanja. I na toj lokaciji ja sam pronašao konstrukciju zastave Žeželj. Sad ću iskoristiti priliku da sa kolegom bacimo jedan krug i tačnije da odemo do te garaže. Zbog njih neću da ulazimo gore, da ne bi on završio u centralnom nagrahu ko ja. Uglavnom, samo ću ja otići i sa zidića vam snimiti dio, znači, tog auta, šasiju koja se nalazi. Uglavnom, da upakujem ovaj video, znači, i da se vidi da je dekica slagu. Znači, ramke najjači, znači, nema, znači, ja i Krešo, i evo ga treći. Kaže, čuj 3 zastave, nemoj meni prodavat muda pod bubrege. Uglavnom, evo sad smo se uputili na lokaciju prema Dobrinji gdje se ta garaža nalazi. Iskoristit ću ovu priliku također da pozdravim par pratitelja, tamo tu je moj Vedo i ostali iz Dobrnje, koji mi javljaju, koji prate šta dolazi, koji se penju gore, znači, to su mlađa Raja, ali znači čim šta stigne, oni mene zovu, pišu mi, Ramke, ima to. Ti znaš ovdje sad tamo? Znam gdje je dole. Uglavnom, mi idemo sad tamo da razbijemo taj mit o zastavi Žeželj i o tom dedici. Raja, evo stigli smo na tu lokaciju, danas prevozno sredstvo, znači Škodlak. Ništa, mi idemo sad tamo na lokaciju, ja ću pokušat da se popnem gore, da vam pokažem kako izgleda ta zastava Žeželj koja je proizvedena, kaže, u samo 3 primjerka. Nije, znači, u samo 3. Imamo i mi jednu u Sarajevu. Uglavnom, vidjet ćete sad. Raja, stigli smo na lokaciju, dobro poznatu, gdje se nalaze ti automobili oduzeti. Ja konkretno neću ulazit gore, jer sam već jednom gore bio. Znam šta sve ima. Mi smo tu danas stigli čisto iz razloga da snimimo, znači, zastavin automobil koji nije nikad proizveden i pušten u prodaju. Znači, zastavu Žeželj. Ona se nalazi ovdje. Gornjeg dijela kabine nema, ali uglavnom, evo sad ću ja vama da pokažem kako šta. Moram se ovdje, nažalost, popet. I evo ga ekipa. To je koncept zastave Žeželj, što onaj dedica govori da su samo 3 primjerka. Evo, vidite da nisu. Razbili smo mit. Ipak se nalazi ovdje, znači, 4. primjerak ovog automobila. Sad ću se ja prebaciti ovamo ako mognem sprijeda da je snimimo, da vidite da je to taj automobil. Vidite, ovo je sve od tog mikrofibera. Ništa specijalno za vidjet. I evo ga Raja. World Star, kako je zovu, zastava Žeželj, leži na sarajevskom parkingu. Oduzeta, šta se tačno odigralo, to niko ne zna, ali uglavnom nisu 3 automobila kao što je dekica rekao, ipak postoje, znači, 4. U Sarajevu se nalazi ovaj 4. model. Čuj, kaj je zastava Žeželj. Pogledajte gdje sam se ja popeo. Ima da se slomi. Ili će me policija ili čuvar skinut odavde. Uglavnom, Raja, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Znači, iskinuo sam sebi elektrodu iz srca.
Da vidimo gdje nam je tam brat. Da ga nisu uhapsali, odveli u centralni. Koliko sam uspio da upratim, da nije tu dolazila neki novi automobila. Brat nam se izgubio, da nije uhapšen. Nažalost, preko ove ograde, eno brata, ja rekao ti završio na centralnom, već grah gore soliš. Ništa, idemo njemu da pomognemo. Ja snimi video. Raja, što se tiče ovog videoklipa, to bi bilo to. Ja vas sve srdačno pozdravljam zajedno sa kolegom. Znači, obavezno se pretplatite na kanal Fare VR6 i naravno Ramke Show i vidimo se u nekom od narednih videoklipova.